ni rušena, niti dograđivana. Znači, to što vidite, to je iz 9. veka koja nije najstarija crkva u Srbiji, to je najstarija crkva na Balkanu. Ona je specifična i po galeriji. Morate posle se pokrije gore na galeriji, da je jedinstveni slučaj u Srbiji gdje crkva ima galeriju. Ima još u Srbiji, dole u Žiči kod Kraljeva jeste, ali to iz 9. veka nema. Najstarije freske u ovoj crkvi su iz 11., 9., 11., 12. i 13. veka. Najstarije freske su ove gore, one su iz 9. veka. Ove ovdje su, na ulaz ovi vrati su iz 13. veka. Ove su ovdje iz 11., 12., a ovdje su iz 13. veka. Ta galerija je složila po našim monografijama, ima dva slučajeva zašto se upotrebljavalo. Kada se ovdje državala na Turkija su gore bile žene, skrivalo se, a druga je verzija da je isto kada se državala Turkija da je gore vojska čuvala da se održavala liturgija. Ova crkva je isto poznata po krstjelnici. Ovdje je bila krstjelnica, gdje se krstio Sveti Sava, Stefan Nemanja i njegovi potomci. Stefan Nemanja se krstio ovdje po drugi put kako vam reći, po Prvoslava. On se prvi put krstio u Crnoj Gori kod